Praise the Lord. Amen. La festa totale. Hallelujah. Aftai lo masutamarilani. Aftai lo wolofa lo mangalili. The mari bi ingai fo iati oi. Lo wolofa mai la bertaya o sipa ia ni tula le fiafi. Amen. Ufua mafai tu te fai mea malava o penana fianga ia ina tulu fana. Ta mama to te tonu pa tutu. Sa batasi mai mato. Ala leo le bi inga e fo ia te oi. Jesus. E tawon tu mau ia te oi. Pulu inai oe la inai oe pali ai oe la ina oe isu mea ia te mato. Amo na o lau fio. Tua mato tu mata tongo e lo e fio le langi. Ala fa penao na e sila mai ia mato. Amen. Whaftai tama, whaftai lo ulofa, whaftai lo leonga, whaftai lo puipuinga. A whengai mato mwhiao masani e misi foi leo whanau ia o onga. Mas foi lea ia so si vaenga mo penao na pisi ai ia mato tamati. Asa e leo sa e Lord. Lo mato wola. E lawa te ina mai mato le nei tula na fiafi. Mato te whapea tua i whaaftai tama. Whaaftai tama mo le whaabano ina le nei tula na fiafi. Toi hope nā foi ona soa tua le pokara me masani na stopi te tasi. Whaaftai tama i mola utana lei, whaaftai mola upu. O whapenao na whawhana ina i pēr le mato wolanga whanenganga. Le ngata koe le whaamanatu mai e a te mato. Le mato savalinga ma le mato wholanga. I whapenao na tau mai le fili i nana manusi. I whapenao na mato tutu. Na te e atu i whaososonga malau warfi. E ala i au awhionga. Whaftai mo le whaotanga mo e saunia. Whatatia mo mato o le whaavailea. E ala i a Yesu Kiwiso o te ri whapenao whaavaina i o mato. Era tamana matarina no mato por karami mato te blauina oi a fio mai fatasi mai the mama to te maramia lava lo soswani matilea lo nga pa ia na mato fa ya on sili da pena na o ina mai fa manatu mai te mato ya fan mina fo ya lo arme mo a o tangata pa muia fo ie fa no mai masisi mai de tato por karami tula ya fide ngata pele fau la to fa longo fau la to loto pa ua lo upu ya tu maula no pena fo i ngata poile a munui fo le sunga i fa finga ya pasta mai le ala ata o fa pena no mata fa mai o munui ya te ngata poile a munui mai ya te ma ua a ona fa ta wa te mai fo i le vinga ya te o le vinga ya te o matu mau to yes Jesus. Harmonia te la to binana mai mo mai ni tula le fia. Amen. Ai la wala to mo fa ya na te ma to ma fa ngalo su ma tu se ma to da ono o Yesu ma to ri ma to. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Ya le tua. Ya, ile Nava man whaloalo ia pataro whatuai sa mole atu pele i le nei vaenga o le afiafi ngata foi lea whataro whatuai i sunga i whawhingainga mo lato patua so o spata whai taulanga o whai ona tato mafuta whatasi i le nei po i le ngata foi lea i o ta mama tina matutua i tono ainga usa mutu whawhine i le ngata foi lea wo mai masani mai se whanau iti mai se pa i o ainga nga to ko le malu sa mo fai ona mai mo mai i ne ala ata i le tula le fiafi a pe le foto ati mai lo telefoni ia fa trai mafuta mai foi ia fa tasi ma o ne tula le fiafi i le suafa fa perpele ma le suafa mana malo o tatori ma tato faula ma to ti fatalo fa tuai
CKA nei au kilangi ia to malawa tato mafuta mai mo le tufoi le nganga whaafitai mo le whaamu no ina lo taimi e loa nei te pisi ia ke la te mita te pisi ia e whamuria le tua i whaamu no ina lo taimi e mafuta mai le tato prokarame mo le tufoi le nganga whaafitai CKA i Australia tato polea ia CKA lo sala solo lawa ni lau langi to se melo ia mo le tufoi le nganga whaafitai i le lato prokarame Matamua foi ia awal tau long le upo le tua mo le tato fo lauma i le nei ona siri masani wa mai lo sa linga wa famenta la tusi fa malosi fo i mo tato o mea ma tato faia mo vinga le tua mea ai wa ino e tinuai la so ngarwenga sa fatino nei aso ia faia mo vinga le tua Tarton, sapa pena fo i ona e fa mauni sa ngarwenga ma e fai me fifia aisia ono le tua le toni atu oe amen Tarton fo i sa e fasuni nat fo i le tua na i iso uso atangata tono a onga tono ngarwenga tono ainga tono e kalesia so se mea lava na pena na e mafuta e nea so i Tarton pena na fai me uma i le vinga le tua ya patalo fatu al fo i la le sunga ne te amen ona mama ne te fiafi tuna au me pasta sua te poi lea o le fai na patasi me poi mastasi uso e stolo ia io nei tutu ngia fa ainga ta tonu i sistemi ia noa ta tutu ma futa ilea ya fai le ara o ia te ola tusi ya na we si le mai lunga ta tusi na maua i le fengai fo le mo Korinito na Matamua na fai mo se pangata subatasi o lo ia komunia le tua le tofa fonga na te poile ma ua ona patava so ko so amene ia batula manoa ile songa ile to la le fe tara ina fo yo ma pokala ia ile li fa ftai sa mo na tupele ka di te fe lo vo ia to mo fo ile fa talo fa fo ia te ma pendo ne fiafi ia ole inga lava fo ile tua tatu ai na ona fua ma plan ia o le tua na te fata no ina lava i ni hele ni fiafi Matamua fie dai fo ile o talo ia ile tina tu fo i ministry o fa pena ona lo atu no o tatu TV el Global Kingdom TV ia le fo ua ye fo i male CKA ministry lo fa pena ona lo atu ai pe i mo le tatu ala atang nei ia vi ia le li te tonu lava ia o le manatu male langona ina ia tatou 𝚟𝚑𝚙𝚎 pea e tala le lei o le malo le tua e le o tatou o se tasi lava o se lotu ai ona o le finagalo le atua o lona alofa tunoa o fa'olaina ai tatou e le ono so tatou le lei po ni mea tatou te faia a o le alofa tunoa le atua ia te tatou le foi la umfai e o le maupele ne vanoa ia e fa'auau tatou pukalami o CKA ministry i au kilani nei ia o le tusi Korinito te iloa te tatatonu a uia ua le aia se sa mua na te le taulotoa le Korinito le nei mua e o i tua i le lua le Korinito ona fai upa sutolu na umai ona o le outstanding o le tusi le nei ona te le aina tala noa ina ia me mea alofa le nganga pa i pio i le e kele ngai loa mai e le tusi nei ia a kalango fo i mea wha ampasa le maro le tua io i fo ia le tusi le wha le alo wha mai na apostolo moroea pe ua wala mai le tua ia te tatu whai mpuvanga i tangata vea ai tatou ma ampasa o le maro le tua Christ Ambassadors ia pe o tūranga na ia ma le tusi ia fo me le winga o le alofa fu o le alofa ia ma le matango fie mai o le o fruto le alofa ia le ka ke mau mai tusilea pe o akanga fai ngo fie yo nga loa ia mau ke le fuin ka loko e ka ko tusine Korinito ia ai o le au nanga ia le tato voisi ke e le fia fi ia ma te fia ma te tala no inis fo i mele lei ma nis fo i me taua o no nei le tu e au ngā tele le tato wolanga au nei le li e o ngā fo i le tato wolanga whataitai ia o ngā fo i le tato i loan fetutu nai
ia le soifuanga o lo tātou ola i whakewesiano po le olanga whale atua. Ia alo tātou iai i se o ngā lalolangi po se atu nuu e pongi sā e makua le sunua i alma le malamo kewiso. O leo ngā lana le tusi, whaftai foi le tua, whaftai le lawa ona, le apostolo, ia Paulo, ono ora na tusi atu le Korinito, ia o le tusi umarawa le mo i tātou, o wae le ia se si e poko pe i se si songa banga whaatangata ngake au na ai ma savali ai ma whaie le FeniSio lo wala awele atua e au noa ma le mana o le nganga pa ia le kio foi l'apostolo Paulo e whalangolango au ia i le mana o le nganga pa ia le foi la fi mate fi talo ma mata i beo fai atu Samoa e le koe kau whailo tu sine nei e Korinito e ai se si le iloa ia e o ngā foi le koe la langa ma koe whamanatu ai wangalo ia oe o whaafia ngā launga i sia o whai whiau ala ngā e ke ngaloa i ana naka mangkua pe o whaafika ia i sunga ia soama sunga ia Filemoni lau koe whamangaku ngai kusira ngā launga te whiau rova ia soa wanga ia mani nei fo i lei tu e au ngā e lo tātou vai taimi e lo sa moa le atu pele e le ia se ngai le lua Afrika usanga langa kupu eme mani vai taimi i uka kogola ili esengi whaasosonga man kofufonga mangi anga sala ora i maenga lai o umaku i loro kako vai ngā kaimi me foi la le whaaftai e lana fionga pa ia le fionga le atua le upu wina le atua e au ngā tele lea mo i tātou o wā le tātou au nanga ma le tātou savalinga i le li ia ia na tila fia o tusi Korinito ia o le tusi atu le ekalesia e lo fai kau i le tusi o se ekalesia e sea le lofa whaperepele e o le atua e lo wa ia ma kilo ia yes o le ekalesia ngā fia i mea leanga e le fia kalangoa ia i sesi o makuanga sala ai whaafikai le antua o i kako ke loa me ka o le alofa tu noa o le atua i le ka kaumo kako the grace of God me foi lea ia ave ese halo kako pulo foi le famsigo ai fai o kako pulo fa au ona ina ia fa subu atu mala era ngai ia se me lilo le atua lilo sunga le morning ia le ai se me lilo ile atua le ai se me lilo si le fanga le atua ia o ka ko wa ia nga pe fo tu singa fo ile ala apostolo ma ia io toa ia le si apostolo ia lo fa su le si apostolo ia o nga wenga ia le atua o le fa tupu lunga o le fa tu le ia o la tupu mai le la o tatu ngal wenga le na ia pe foi la le fia ia le foi ma ke to ma fa su vo le fia ia a lo ngal le nganga le tua fa tu puina mere le mo tatu le fia le matifica le vola ia i se va nga mo se va nga fa ta ile tua fa filo mai l'apostolo le cale sia peli Korinito o e mo vala wina le fina ngalo le tua o la to tangata pa ia le tua se yo ina o mai fai po se fulu nga o nga ko fa pe atu la apostolo o le nei la soi o te ai o yatu o to le suwa falo tanto o li o Yesu Kristo ina ia tasi ya o to upu malava ina ne iaini ma senga yati o to ma ia ma o popo lava i le loto e tasi ma le manatu e tasi sai mo su tasi a wa o ta ua mai o to o soe ia te au e sa kere oe o ia te o tou o misa ia e pe whangaka mai e i kako kusinga ngipo ia e maki whia karangoa ongo o le tāua kele o le ngi meka o le ekalesia e pe o ngai eri ngi fiafi le ngaka i ngā whawheroa i antu la apostolo Paulo i se tusinga mai whina ngalo le tua na malawina i la ua ai whawheroa i atu fo i lea i le suwafo le ri o le na vala awina i la tou le ekalesia le Korinito fa mai o matusi le ia ekalesia le atu le Korinito o e ua wha pa ia ina Yesu Kristo
Se vai. Ma ua wala awina I whai matangata pa ia. Ia o fisili. Ea mai le ka tangata pa ia ringi vai aso. O ne awa mai le wala winga o ka ua ringi vai aso. Pe o le kusi aku le na apostolo e Paulo aki ke lo pe ia ele mamau. Vai le kusi le o le mako mamau le tusi. Be foi le ia ka kulua. Le alofa tu no le tua. Le ka alois. You know, some people, they play around with this grace of God. Ele kai le tua alofa. Yes. Le tua tumu le alofa muti vale ma le alofa tu no. Ai ele nas. Peina nga yai le femela apostolo le matusi le nei. Ile ka le sia pele le Korinito. Ele ngata le ka le sia le tua. Ua whaapa ia ina ia keriso Yesu. Ua wala awina fo i whai matangata pa ia. Matangata pa ia. O le ana winga le upu whai matangata pa ia. O le ola whaapa ia ina. Ele whaapa i wale le oro. Whai puro voile le pese puro voile le kawa umale ulu male ofu kararoa I lalo pe o ai Mosalemi. Wa pe ka paua nga staiwi ke lo ayo o tangata pa ia. O le kele o ka ofa penga ma ko hala le pa ia ali pas. Ka le kambanga e ofu kararoa mai pa ia ma ko hala le pa ia. Le o sara lau fo ia kambanga lo langi ni. Fa ka inga isi ka nga pa ia le o ku mai isi ka le sia le ka wa ko la to no. Le wala ko langa ingal me ka ole upumoni, the truth, the word. O le upumoni le tua. Le wa maka la ko longo inga asia. O ki nga foi ola ko loko o me valea. Isi foi ka nga pa ia. Sa pa ia o le pa ia. Ai nga o me le pa ia lau fa ye ko. Me foi na le ia ka ko ki nga fa ka siltino ke viso ingi ka nga. Wala nga le ai ko mai ale u. Le rio le rolangi. Whaalakalaka aku ia ke oi, whaalakalaka mai ke au, whaalakalaka aku le kare sia le li. Ai mga omiengi ka ngaka ko koa pe, o oia le ke sau maka mai moa mai. Ia mamaha ua ngei, koa lea. Koa inga ia whape ngā o nga e tu mau ma tā rai pēa le tāra le leia lupu moni o le maa lo le tua. Ko ike fio mai Yesu. I leo koe mamau, le fo iai kongo le kusi lea. Kele le whinga ungo le mele, ai vai ia kako wola langa o kako tangata pa ia. Mai o le kale sia le tua e Korinito, le kale sia ua wala awina le suafo Yesu Keriso. Ma ua avea matangata pa ia. So, o le hana le kulanga le ngā lue ma le minsu nga ke ngā lue ai. Ia e mafau makako mafau loto. As a Corinthian church pe ua avea ka uma Korinito. Wale ingola ka o ya Korinito le halava le ingola we kalesia o ei. Ma ngele papatoe o tara le kalesia pele le tua I miromo po o papatoe toe po pakurana po o papakura po o menkori o tou o tangata ua wala awina le tua ilo le suafa ma o tou o tangata pa ia le tua. So don't play around with the calling of God in your life. O isi pe mo luma foi loa se me o wala au ele tua. Ia nga pe foi la iu fia kama mafa. Fia kama kua. Mai ne ko yalu ai se pu vai se si ngalo uma o asa ka kamela pu vai. Vai. O Paulo. Ia sika ni o ki ai o le tangata ya sau mo le ainga ele fa ku sa inga ko ai. Ya ingo ngaka ni ingo wo wala au ye Yesu. Wala au ye Yesu. Avea makangaka pa ia. Le wala au Yesu fa mai Paulo. Okay, avea oi fai mai pu. E mo lia lo ingoa inu esi. Si o ka ko e fa pe nga le wala au inga fa pa ia inga ma le wala au inga foi le kofi fa le lo. You do a Sunday school and a preacher and preaching in the pulpit and the boasi mea le hai o lo kala I o kala le ma e uing pupu ngam fa ka ongo nga wenga le tua ia ku la ia local men ali mera ma ki fie ina ia awangi a ve ka u ma se ka le sia fa ku pu vives ia tasi le loto
ia kasi le mangaku le mele ngale ma fio mai le nganga pa ia ma fatu muinga ai le afiafi o bitolunga isea o ko kele le vaenga le se la go sunga ia fa me kasi al local vaenga le e voi le a maka mai le makanga mai ngol ngal le tua tu se ngal venga o le mea le ia aua ngi ia isi fe vai a fala aka kule makala sa mo na tulupe mai lo fa fonga mai maka ko mangiu kai kai e o le makala lo o mea le mo o fe vai vai mo ko le foi la o ale tasselot o le mea la mo o le akupu fe vai vai ina e le ngaka le fe vai o le ale lo mo se mea kuba ai o le ama le pele fa pokoma po le foi e kale si ia wala ni ngalo fe mai apostolo Paulo o ka ko ka ngaka o valawina ma o ka ko wa o filifilia e fai matangata pa ia le atu e kreisa ia nga ki sile fia sa mo pe o fa esa ko pouco spai e la kama mai o sa mo ni sile ku spai ka ilo ia stani au ko me vona la vola o ko la kusa o e se mai o le la langi e ki na tu ro langa mo le ri pa tu ina ia fa ngal we inga mo ngal we ngal li pela ma fi ka ngoni e via fi inga ia au ia aua ai se fe vai ai tonu le kalesia oni se kawo ni inga yes awani ai se fe vai inga tonu le kalesia resolo ya te masalo ya pe on veto su de ya na we se le fier mentus ale ese voy el tawo mentus ono me tu putono le kalesia le tu si mena ye Paulo e como vai Paulo e feso swani i tangata ila e ko e ku le mesa ono me amen onga kiki no me ko e kalesia ia pe vai tangata wo fele wa ina wa o ese mai le sisio manga na ye mai como Korinito wo change all our ways ma mesa la ko wala mai ai onga o kai anga wow ku kai se inga ka ma mafu ai do onga fele solo manga ku makali ko ngo ka ai kilo yo ke le yo se afianga o le kalesia le ngaka wo ye me ka le sala i fiuso inga le ma me fa poiponga me ka kei no le kama fa kama ma le ka fo nga o me ia wo la ngia ia i ko ku mai tatu li fa ona pero fa tu tatu por kala o me le sau i le tara noa mai le tusi ma te tam fai na nga o le tua e fa so swani mai ati o e nga tpo ile mo ma o le tu por terminei lo le tu por terminei ma vai tau le o so i forma Aole ngalo ia te oe, o tā ua o le kalesia. Amen. A ti tilo ne le fai upuna i lua. I le la fai ka ule fai a papritani whamai. To the church of God which is in Korinto. Ka ngoa le i le kalesia le Korinito. Mai la ia le fai upu. To all who are called to be God's holy people. Who belongs to him in union with Christ Jesus. Amen. Together with all people everywhere. Ona la bea I Matamua. A fai wa e a bea Yesu e fai mauli mau whao. O le tara noa mai fwoi tusila. Mo tātou. O le tara noa mai fwoi tusila. O oi maha. Amen. E le na o Korinito. E le na o Korinito. Amen. O le tara noa mai fwoi. Mo tāua. O na mea le tutupu I. O le tutupu le teimi nei. Amen. We vai lungo ala hata o pese I oye. O ristata fa Yesu mai fa sa tamu si tulo. See they were mocking our Lord and our Savior. Ele kuma mainga la il sunga la apostolia. Ina wo otu tala ia te ia mai ngai Efeso. Ele kuma mainga la Paulo. Me Paulo lela la usia. I'm going to set you right. Because na wo fa long for ka fa me o isi umurmuri me kia o isi murmuri ya apo o isi umurmuri ya Yesu pete o isi ana fa me ko fa matu na ko fa me I ba ki so ina o ya
E ka ngo popkisonga pa ke ri popkisonga i ke loko. E ri popkisonga foi o le ngo pete. E ri so re ka address Paulo. Ka fa vai o Yesu ke viso. Amen. Ngala ngalo ia te oto. Le tatori mo tatu fao. O Yesu ke viso. E so na wa ni titiro pina. Lo trata bone filo inga. Tata sa toto. Au to ya lutua. Alu le tua ngalo atoa. Le fa vai le ye. O mai lo matangata ia to ita ina ilato. To ta fa se to manato. Mafu ai lo. Ona ngalo ia te oele. Kero este mi fa pena. Este mi e ulangia ia tangata ia le tato li fao. Mama fe tal. Aki lo e iska mi poko ia vai nga. Fai nga me la kokana. Sa ngai li lo ia mana ia fasoska. Pa ke lo le nganga le sa faso. O le against mai ia kako. Le against mai kako le au Christian. Sa kusila le Paulo, ele nga mo Korinito, le ai mo Christian mo sana lamso. Ele nga tapo ile. Mo tangata uma u yele mafutanga, malsotanga ya Yesu Kristo. A faila we tau afia i nei vaeno. Le tono tu si pai so te mi fai tau. E o to portato ko kana misite. Ona titiro le o le onga ia. Ona tatia fo ia. Amen. Ona tatia fo ia. O bailan mo le le mo mortai tai le. E kusi mai e address i fa fitau. E kusi mai e ka fai fo fa fika. Le na tata. A fa pela o uilo ai me fa fitau. Ola so vai fo ne to fa. To fa ye fa ti le ye mu e to fa tu putele le mu. Olo to fa fo fa fitau ni lo ai. Olo to fa fa tu putele. Ma na ye ya to tu si. A ti tiro fa la fa ma ele I fili e Paulo le ngalunga. Lo na to ma le Paulo penta tau sa no atu te tai. Ol mo ka kia ni to ma. E foi stante si ni fa pe. O fene to fa me Paulo sa so ke ya. Sa fa mau na ka Cristiano. Ko fa me titi mau. Pa aqui que lo ye pe o tato. Se polaro ele le o laro popola. A una bola a winda o ele li fa. E fa marina mai. Ele I fili Paulo nga benga. Le o bola winai o ia le tu ai pe tani. O se bola au pa ia na ia ustai. Amen. O le ele nga ka o bola au ai pa ia bola. Yes. E la skami sa o swing o le langa I tato. O bola au mai le tu le tu. E pa ia no te. Ao tato manatu. E toi ko ka fia tato le. Alo release my own net. Man can move forward. Para le fa fitau o tato manatu. Pena walu le ngai problems I ko le kalisi. Si fa fengo boli go o le li fo inga fa fitau ko le kalisi. Sa mo woni ngalo ya to le to no le. Awani ngalo ya to le to fan me po. Awani ngalo ya el mati we Yesu Kristo. Ele lelo bu tam fai bu, ele ngalo no fo ina. Lelo tam fai bu, ele ngalo no fo ai ina. Fa mai. Na fa lo te ina e Paulo le lo fo tu noa ma le maluia o le tua. Iana talo mo Korinito. Ele ngata ina tam fai address mai. Tam fo mai, ai joy talo mai. Amen. Essere l'otto le ia oma. No vai. Na ye fate inga na fata ti no Paulo mo tanto. Ele ngata mo tam foi fo. Stalo ya kana. Tanto mo fatu tu fa manatu ya Yesu Kristo. Amen. Pe fata to mo fa malo sina sa mo na le ko tu na school. Wa ta to me mo fa. Vai mo binga na. Pas. Yes. Ya do la fatu tu pas. Ka le la awal me le ka faya Paulo e la langa au ona ingalo ia mafa fo pe ile lio Yesu pe ia ma fa fo ia ma ko mo o le nganga ma le manatu mo lunga la apostolo ia taula la I ma fa sino mo tangata ia Yesu mo tau o sa tau ke riso Yesu
inga ya lātou wa ai o iwa mai ole manguia le o kalaka ai ole malaia le ia i lātou la afangu pea whai la ko ke le kalia inga le maliu Yesu nungo sato pivola lenga wakul maa upu whaafelo ila makanga i le whaatawa ina tele le apostolo ole au kale sia le tu man tu foi malanga missionary falo na lua le apostolo le malanga ia tonu i Korinito ia ma no foi se ainga le malato amatalo ngalue ai ko inga i apostolo Paulo sungali ilea malato ngalue markamalo foi le o pule sunako wa fala utilina e ngama watala ina ipe ina le tala le leio le malo le tua le lofa tu no le tua la apostolo Paulo me vena le ese Paulo ma i Korinito ai o seki anga wenga le tua wa yai la tu felua ina o la tu ngona o la tu manatu mai le no fuanga Korinito le nu tele ina a fea malanga fo ie me va fe malanga ia o le foi la Korinito pe anga e to singa ma fa mo ngare i tal fa sol pito o le no le e lua na waf o nga ele ma fai o Kolosia pe anu fa ka milo foi le ia malanga va o le sou ma le sami ai ma fai la o nga oso mai i vale la lungo pa ma ku le si tu esmas ai io ko la le si ku o le wafu le si va ka mai le si va e fera o inga le la be wa vena Korinito ma se no foanga po se city e kaulo ma iai fe malanga inga fe kau iai uma ia le kapkeni va fe kau iai ia le au sifi vo ia le au va kaliva le au le au koso vo inga le ma la le city it's really good city I vai le history back in the days ole ngua ma kwa ngua ka ilo foi le au le America you know ka ilo ia ile ole ngua le fa mai o lo wa vel ka mau ainga yes o fe malanga inga ni o lo fe inga va me o lo ia ko le foi la oia vese city ma se sentau ni fa ka meu trade foi ngali ia o me o lo ma ia oka ke lo ngai le nga o lo tino ni to ni makangaka mai si lava kulanga me ka o lo o le foi la ia ko ile kale si ile no ule o lo ia ma kale si ale le ala e foi le kale le apostolo e alu yo e feso mo ko tusi mai fa kale ile le tale tusi e foi la ia la apostolo wa grounded le upole tua ia ila to e wa o wala wina ma o fa pa ia ina mo Yesu mo le finanga o le ali ia so se me ha sa mo ma ga ia yo la makang e o son me le fa sa se ai o lo ia i fo ia le fili de angolo fa penga o nga lama ya ke kako pe o la ko lama inga fo ile e kali sia pele le tua e Korinito awangi e fia kama mafa maka fa o se le kare sia ye le kai o se me fa penga ia u pela watch out e lo kai ai o le mele o ngol la putainga it's a warning sign for everyone even ya ba u fo ile mala so akau fo makaloni fia inga ye ka ko mata la fa tai me ku Korinito yes esa era pa ka ye ka ko ngi le ku pongi me fa pea esa a oro inga ko va ya ku o le me ko ku le upu le tua pa fa singo me umba nga ya ke riso Yesu le na maliu le ya ma ngalo ina nga sala la ngalo upu le nga sala wa ke le aka unga ni vai kai mi wo pe wa mai le ka unga le upu le sin wa ke le ka inga stari e a fei mai ai le upu le i ko ai la frame mai ala sin fo le fa fo aku o le mera i ko o le makua ki apolo ki kilo ia ma va ai le la langi me le we ngi le lang o le ala fa ftai le tua o le fo i le apostolo wa ngai luinga
wa iai tangata wa valauina o iai kanga koe langa ko ke kanga whaorainga ni i le vese lea ko in le malanga lea la apostolo le malanga whaarua lea na ngata tō ele kale si Korinito lea la o fōi le apostolo ia o lo ua solo le leile ngā ruenga le li asia langa foi la ua iloa le apostolo lea iai kangaka ia sa koinga i tonu le kale sia sa ua valauina le tua malatou galulue ma matalaina le kale sia wa kasi kau sanga ma valu masinga ko kia lu tau sanga o ngofo ai le apostolo i le amakanga mai ngo le kale sia le mafa so wala fo la mafukanga le apostolo mai la ai o wala apostolo o ye malanga to le ngaluenga malenga luenga wala wailo valauina Yesu fai oia ma ipu tau le avero ngo weselo ingola o le apostolo le ngofo simekas afkana ye le apostolo o le o ko kusi langa ye kalanga o mai kalingo ko ingo ke loi va iliuso mai fa mai apostle bo kilime ga ono na va ro ala va ia sifia nga le nga bua le ke va sa ke ko va ka lo ka o masuna ko you know just briefly talk Paulo wa esel mera o kupu o Korinito o so la nga beari esea Paulo fai fofuanga ko mai ko si pe ko foi mai pe ko malanga mai ya kalo fai i tangata le tua fai le tua mo la apostolo Paulo ai ngofo mai va ai ma e kilo foi fa ngua malanga se le fai ngofi ka ole malanga lu ngol sami ia lo wingo ole fai mai ole kasi ngaku nga mau ele eli ole sami ai Paulo i lalo ia wa mau foi tina shakinga po mangas ai ke vai oi ka ole tua e alu wa fai mai la apostolo alu mai le tua iai Paulo alu o ke ia ke oi iei o kangaka nga ngunga au ke fefe o le fa taila ile tua ono orana upu e fa amaro si ai ka ko wal melia o le ala o ko kusi aku ka malo le tusi bonga lo sa le si kusi la le ka malo o ngo le ho o mai ona talinga ia le mau o le mau ngi fe mai Paulo o fai kengi ni me vai la o so le ka e kasi le me o ki inga me e fai kengi le kale sia mal fai ko le fe au fai kengi le kale sia mal fai fe au fai kengi le fai la kusi fai fe au fai kengi fai la kusi mal au loku fai kengi la kala vo markinga nga luenga fai o fai kengi solo me ia inga kasi nga fai nga kengi so le si fai ole mea mo ia ele nga ese kupunga mai ai ka ko i tino le nei o ka ko umor fa nga wole tu be foi la le fa kim ke mele no po e fa longa ia nga upu ola tu si nei le kalesia ke risolo i tonu fe tonu Korinito o le wala to ua vala awina e fai matangata pa ia vala awina calling out to be a saints of God. Sabai, e fai matangata pa ia umalava. Wa vala awatu i atoa uma mai vala awatu i suwafa o lo tatu wa liio Yesu Kristo. Ravea i matatou tangata fatua tua. The believers. E kari kongu i suwafa o Yesu Kristo. Atoa umalava mai tatou ia. Ia iate o tau le alofa tu noa. Male manuia mai le atua. Si vai e le mawhainga ngaro le apostolo upuia o anga saunoanga ia esea le anga o le alofa tu no le atua na vala awina ai mawhaolaina ai Korinito e whape ngā whaika haua e leo i ka me wenga whai o kei anga raionga le ai o le alofa tu no le atua ngā raionga awina mai ke riso mo i ka haua si pa mea ma liu Yesu au kako o anga sarpe lo ingo la makanga marngei male kele face mesi uma liu ke riso mo ka Paula le ka fa tua wa le wa fa pe akula pe skolo Korinito mangkua o ko kanga ka pa ia
Mga kua o ko kangaka vala wina le tu. O ko le kale sia le li. Bo ko vala winga mo ese mai mai ngu o Korinito. Le ami o le anga nga ai le faita anga nga ai Korinito nga ko keiloa. Le muri lua ma le pori uli o mea la ke olai. Ma ka ulia o ko Korinito, bo vala wina o to. Wa vea o to ma tangata pa ia le. Ia to le manuia ma le lofa tuno le tu. Sawa ila lofa marikana la apostolo Paulo. O le mea leo te whawhita iai ono lea. O le tamau a inga mo ko mawa Korinito. E leo o kou a o le lofa tu no le tua. Le poto ngā o ko mawanga ma le tautala i ko ke kaukala ai the truth. Mai le tua. O le eima se mea ko ke makikiva i Korinito. Tu siani ngai lea kau ki whai kau whamaya. Ua, bo mea uma o kou ka mau ainga ai o mea le lei le tino ma le whaalea nganga whamaya. Ona o mai le atua. Le alofa tu noa o le atua. Si, e leo kene e se piko Paulo. Le anga le kau wha. E wha ke pa Korinito i le atua. Ia Yesu Keriso. Le sa taulo Keriso. Me voi le ia kako wa. Kako senta ia Yesu. Ai kau lai pero kako mafau fau le maha lo le atua. Lai kau ke mafau fau lo i nga o lalo ngeima le maha lo lalo ngeima le tino le nge. O kiro le mea ngā le vai. Nga le vesi. Fai kengi. Fai vaenga. E se ale klasi ke fifi. E o e se me ke fifi les. O kako umane wa nga vala wing. Fai mai na e whaafitai le atua. Ona e lea unoa. O ka kano alo e pusikolo polo. Inga ia manguia pea. Ma ia wha mau a hinga pere e kare sia leilea. I lea lofa tu no le atua. Ongo i la tō tangata vala wina. Mao i la tō tangata ua whapa ia ina. Wawa i mau lalo i o isika ngaka kere siango le mea lea. Kalia lo Yesu a ngafi. Wa yasoro lea koe back to normal. E kuai wa ngalo ia ia o ia tangata ua vala wina. O ia tangata ua whapa ia ina. Wala wina whapa ia inga at whalongu kaukala ya. The same old story. That's the way of mouth talking about those filthy words. Yaso umareke whalongu wa kaukala i moku. Patole wufa me, wufa pa ia ina. Wala wina o tangata pa ia. E loa iau me whai malau kaukala malau pupuna. Ali wani. Ora si, kino le sikaka. Sole, pe ia ko kiki a oki wali puna. Okay. Whamai ka atu sipai whamai, o le mea le whamai o tau, wa le matatiwa i o tau se mea lofa e tasi. O lofa atali tali foi o tau le whaalinga o tātou li o Yesu Keriso. O ia foi na te whaatuma wina o tau, se ia o i lei unga, ina ia le ai se mea e whaasalaina i o tau, i le aso o tātou o li o Yesu Keriso. Whaamaoni le atua, o wala wina o tau, e ia, ina ia mafuta whaatasi ma lona alo o Keriso lo tātou wali. Si, vea aila lenga mawheakinge. E leo karangoa Paulo i sea, i songa kulanga o songa ahinga, o songa akamai, o songa poko, o se a lava sikulanga, whamala ka masolo. O le mea leo ki fia karangoa kia o Korinito ia o ko i loa le alii o Yesu Keriso. O le na maliu, le lofa tu noa la leo le atua awala mea Keriso Yesu. Lea ya, whamai o le whamaoni leo le atua ua vala wina ai o tau. E ina ia mafuta whatasi. Lea le mafuta whatasi. Mafutanga whatasi ma le atua i soskaimi. O le apaskolo lea, kele iau mea ngau iai. E awha ki ai fo lauma. Ka ilo voi a nisi misiongale pe kusama misiongale li e pasto. Ai kaunga ngi mastari a Paulo aia only a possible e ke ofo ma ke mahaufa ai. Ai no se loko Paulo. E le o se manatu o Paulo. Pe o kala ai se saulo ai anu lo fe au e mari e kele e kupe. E ai Paulo o filfilia o e morilo umo e no esa. Ia Samoa e pia o faiak e au ngafo i maua o ngai akaku umara maringi. Asia, le anga ia kai mie ngalo ai o kaku ka ngaka whapa ia inga. E ngalo ia ka ua nga wala a winga i ka ua le atua. Si e ke ku wailo kuranga o oil ka ngaka ua whapa ia ina ma wala a winga.
ai mai se ana le fa pokonga o roi i kanga kaula le anga ami o le anga ola le anga sala ai ke yai mai oi pe ku ngala o kale sia o i la le mai le apostolo Paulo pe yai ko kongu nga wa vala winga o ko wa filifilia ina foi o to wa vai ese mai o ko ke ese me malengo ai ko ke ngo fai Korinito o stawi ma ola fa le la rangi Korinito ngai wa le ko faia wa le ko ola ai e fa pe nga na se manga ku nie fia ese le ange ye ka ko fa mo le ke riso Yesu nga la yo nga bo me ka ma ai o ka ke focus me o king ke lo sino ke ma ka ngo ma ko kupe kalau ngomong ni okupe, me ai, we nya nganga kalau ngomong ni fa ola inga, si pero mere le mga ai Paulo, Korinito, o ko nganga mala winga, Korinito, o ko nganga fa pa inga, o ya ko le fu ko fe me fer kala la inga le, le inga le ku mau le ka mai kala vai la, me ya. E insal fo ngava kai mia ka malanga la inga, fai ma fongo le inga sa kele o. Ya no ai fai ma fora ka ko ai ka ula po skol ma kwa o ki ale me le si o si fili o fai vai ngal me wa vai me le o kupura alu ka ya apostol Paulo fa me apostol Paulo le au soi brethren I urge you fa me o ti ai o yatu yate o to ile suafa vai la ele mo fai o ngave se kamalo le apostol Yesu Keriso e fa pele lo na loto. Le anga fa ali ai ma vala au ye Yesu. Famaya le au soi. Ile suafa lo tanto wali o Yesu Keriso. Ina ia tasi la o tou upu umalava. Le ala wingo le akala. Ia kala ngoi se me kasi. Ia tasi le manatu. A fai o le mea e sa lo winga e sa. A fai o le mea e kanga lo winga me kanga. Pea e vai ni liu ye famaya. Ina ia tasi la to upu malava, ina ne iai ni ma senga iate o tou, ma ia ma au popo lava e loto e tasi, ma le manatu e tasi. Longo inga, ele a fo ingi, ele fe vai haiti e kalesia Yesu. In other words, pe o lenga makalmo, ele fai vahenga re kalesia Yesu. Le kasia. O vai le kalesia le nga maka mai la afia pikolo fa mai ngai la ku ia ile aso mala ku fa ko poko fa mai wa mai ia possession le ma le ku fa kasi fa mai ko kasi fa mai wa vai ku sa male ni tor kanaka le kalesia le nga maka mai fa mai ele fa mai fo ile si o ma ko e onga le po akere nga le nga mai fa ka ko me ai o ma ko le onga ia au nga le ai fa mai ele ia singe se kala penga makoule menga mai uma fa kasi kula apostolo ona vai inga le tu se mala ongo le kalesia la makanga mi le foi la ko se ku Paulo i au wangi fe vai ngala nge kele me le vo ka we su foi la o nge fiafi kele yo me le nga fe vai e ile kalesia le ya ale fa son solo ka ko se si vai yaso pe batiko yo o ki ai male so ata nei ia ma vakul ke ngisi pe o ngasa kalkal ngo ngi fiafi au ngi ngalo o ka ko o Korinito vala wina ile suafo Yesu Keriso ka o fai makanga pa ia afia now ala ko le kale sia le foi mai polo pa ia bo umana vala wina o pa ia mo fa saina mo le ali ale ko sauli kala mai sia hinga le mai sole o kil me Paulo o ye me o sao ko me ele le ai o a fi ele lo ko mai sao kusi pe ko sao ia sia mai i a Korinito o mo ko ai ka ki e o i se o ni ka i e o la ko e ka solo mo me o ka si le me o ka i o lo ile ka solo mo me ka o fi ke nga i me fi nga ka o misa au ka i o lo ku e ka mo fi la ko me ka o le ko so fa ka si fa nga o le li ke vinya ku yo ris kai vinya bai ka ko pongi di tala le ya ke le ka yo lo ku mi bai kai mi so e fanga a u ran kai e ku ran kai lo koko
Yo pule ali e pe o me ko i ka kai mo ka le yo me nga ri ai ngai me nga ba ko e me nya ka ko foi mai da apostol foi mai perfeito o yo pu ka ko o mai ya very nice brown suit e ko ya mu foi ya malau malau sukinga la mu me foi lá le ia ka ko fa maluina le sua foleri me o woni o ka ko va pe Korinito le ya va ai nge ia va le la ko a maka ka ko Korinito ai ka mo foi ka Korinito me a o mai ko po camina le foi ko por caminho ka ko so me fora le la sunga e se le mai ia wa e le ko la fo inga le li le sua fa pelo Yesu e fai am fa la ko Korinito la nga ye foi le sila fonga nga apostolo se kai mi o ko ye ma fa mai ya papa ki so ingo ko se ingo ska le go pica le go po le go apple le o me foi lá le ku ia ka ku taito e ele ku ia fa ku a vai ser room local le ya ai fa ali Yesu. Let Jesus knowing by everyone. Inga ia, yo ese mai mamele anga lai fai. Kelo, o ringi vai kanyu ga ko ia. Wale ko ia nge o ka mai pepe wailoa akai melele. Iyo o le sawal mele wai nge wo. Kaku matala. You know. Fa tai me ia ku pe Korinito. Ela pa ka ia ka ko mor ka ko i ko ngol ministry. So se la se ministry. Ai ka ko fa sili inga le mangumaro inga nganga pior kasinga nganga foi o ka ko ministry ne ya love like my life ia ke ka ko me ka ora o le loto ina ya alofa pior na alofa mai Yesu ia ta tu fa suwa tu malam light that be shine to everyone especially the darkness le orang pun sale le kilo mai la ko ki mga bia le malama ai ale se nganga yola le menga le mga o la apostolo polo ia be le maka yang kus foi mai fai lo la apostolo mai o le maka kusi ngai o maka o ia na valawina ia va awino le apostolo Yesu Kristo le fa ali Yesu sau kamalo ai le ala tam se ko ai felo ai ngama Yesu. Si me foi le a ki fa kaman ga ko Maria e pepe fofo akal vala winga mal fa pa yang nge masinga nge va uli mas ko le pa ia sorry ko pe ol fu ol mangu mal ulu le lo ga ol fu akal le o ka ko pa ia 24/7 ke pa ia you know o foi ka ki pa ia ma ka ko pa ia pe nga o ka ora sale la lu ia ola fa mal si me o ngo ka ku valawina tatou ele li ma fili ina tatou ele li o me vole ia ave lo fam oinga fili oinga o Yesu Kristo fili ka ko a wa fa me lo se si o le fili o Yesu ia vai lo se si me fa pe ko anga fa ngalo nga si ka me pe a fa fili o Yesu le ka ko you know everyone ma Yesu ya lo nga so ya e ko filia o filia o to si me foi le ka o yo ka ko e ngai isinga ka kalo ai ku a la tu ina i se aso vala winga ma fa nga inga i so fuanga le e mo li mau ta le ia le wa ia ka o ia ele ka fa wa ina le vala aunga ale atua i lo so fua ia fa me fa ma fa ia ave lo fa ma ka o re ka le sia wa ko le wa ma va e sina mai mai le rangi e vala mina tuna ile mo Yesu mo lo fina ngalo e ke le fie ile nga me le fa fitai ya Yesu ilana vala awina mo tato ile ngata ina e pa ia le vala unga aya ai mangia ho fa mai ya le mai inga ia awangi fa sala inga o ko le unga ise me fa sala i tato me la mai ya wale aso tato li Yesu Kristo ina ia le ise me fa sala i oto onga inga i ka ko le no fatu mo le so alores
you know, ai fu ni singa kisila fia ia fainga le nga pele ai ngale la sa ke lu you know ka me le anga la si finga fai ko lo ai vai ko le o ele anga mo ni ka ya fai ni ka si le mele ko vai ko me fa ke mongi me fai mai le anga sala mo fai kanga you know ya le ya wa ma ko le respond mai ka ya vi lo ai le va me a rest lo ma ave lo ai o ka ko ele o vai e fo ia il kusilia me fa mai le pa solo ia di ka ngo o fam singo nga me la ngai fo fa le fam singo la ali sa o fa la but anyway o ngol ma o kala o ni ngalo ya o le kalisi ma o le kalisi ale we are the one call out o le abole fala au le tu si bo vai e sina mai me lo fa ka ya lo ku le no kis e me ka o le fa e kalisi e o lo ke me fa manku o lo just fa ka sala ai mai kong ka e kalisi pa lo ka ai fa manku so le that's exactly how you call but o me ke o foi o le va me ka sala be la le wolea o ngaral maliu Yesu le fa fonga ka sala ai me ka cambio con ala wingo le kala pe o fingor ka sa onga ngal kala me konga ka o va vai esiba ia fa kai le lo po la sa o ama be sa o maya o mo le ko fai me ai o me ia va vai esi mai mo le li ia e lo si vai ku le li o si vai ku pa so ia o le si vai ku o le si lima fu si ile ki spa ia le si lima ku ia fi ku si fi Korinito ia le e ku si kwa la posko ele va pe ai se kai mi foi sas al suma ia o le ku si lo pe lu ka sanga o le o le azo lo ilo suma ka pa no ngi tua mata mo fi ko fa so amen tu na fia fi mo mo de tu na ngang ko tai mo la to mala mo pe na ko mi mai de ta to live na fia fi si le fia le tu fa bo no ina no tange ma fu ta mai amen e pa o fo o pa to va ni tu na fia fi ta ro de ngang le tu ko pe na fa mo ni lo fa no mo na to ko le ya de ta la ya tu le ko le mo ya na tu ai to lo to e sere mana io ni tusi ai ti tiro tusi le fai puri to te fai tau ole amtanga le tusi ko le fa fe lo ai mai ko le greetings le ngatara fa fe lo ai mai po ai vai lo la le fai puna fa fai puna fa tau fai puna i fa e ki lo le tu fa manatu po le manuia o tangata ya Yesu Kristo usalo atonu ngalo ya Korinito wala mafuanga tonu ana le se eso Korinito mai ia Yesu Kristo ele ngata mo ngalo awo mo tua o ma o yeta tai o tete ina la tu tete se usa wa mam pe wa mo li ala kana kana mo li esen right ave vai bona fade ai ku malisi mo ku ai kilo mo li usa wa maka fa pena e pio se mori no ba ave vai ko wa usalan ko sawa Paulo i ele ai asisi me ko ka mo Paulo ka usa wa Paulo ia Yesu Kristo me ngato ya por mo mia le ai ki kilo ngai le fai upu nga e fitu me wole ai se me motiva yo to ke mi ngai ko mo ya Kristo me umma sa ko mo o mo Yesu Kristo ai or ku ma no si or to malo Paulo i le sua fe Yesu Kristo me o langa Yesu Kristo ono fe na matu subia no tata atono fa pe Paulo e sili atu wa ulea na lo Paulo mo mo sili atu wa na lo solo mo mo usa o le tau fai Paulo e tu ta watu ya Korinito mo ko sui ko fa vai este mi ko ka ko isi mo ka ko ma o fa vai de nga ko uma fa vai o ko ye Yesu Kristo anga wo ye mai si me nga ko ka o fi ko fa o fa vai ai ela te mi ko fu foi nga me nga
Mangai e whamangako po. Mai, the blessings in Christ. Nā tāua tatua teitai. Wa umana wana uina oi. O tātou ari kāre sia ua whātotua ma tātonu ia Yesu Kiriso. God is calling you to come and fellowship with His Son. O le wala awina. O le invite, o le invitation na le tua. Asia, o na lupa tātara tonu ma whātotua ia Yesu Kiriso. O le mena wa tupu, wo wadi i me. Na o makina. Na o kupu marala lang sara, bori lon me fai. Al manai o tusi, e lu i tawina i le ngata, e lu i ai tato, ai wha mausali. O le tato por kalang me pervatu le taimo sola. E le ngata e wha manatu ai tato, wha mausali ai tato, mai a whapena o na mauwaa le tato wolanga whanenganga ia Yesu Kiriso. O na o mai whawhitauli ia, ia mwhai o na tato tuatu mate. A wala no tupu, o mai whawhitau. Ia wale no pala sisi me whana. Ai sia, o na wa anu wa bese me mwhawhai, sa ieri poto manatama. Mana ia na te sau te whawhangu ai Paulo na matanga, ai le o me ka o divisions. O division a maka mai ngai le whai pasfuru. E kauna nang whai uma. Ngai ki kilolo. Nga umma koe whamako koe. Me wat ke leo manguia le ko kimisia. Me ke leo ka mau ainga le ko kimisia. Ai sia. O ngau whai kengi ko mea. Wa e fele o tō manatu. A sia mu whapena i tō manatu. O tele whai atu to te tautonu mai i la upua o pau. Le ai, Yesu Kiriso. Everything I do is Christ. Peo se ata, susoni atua i motato. Peo se ata tele na, le tam fai Paulo, e faso le ngata leo. So se tusia Paulo, e iei ala whamarosi. Ai sia, o nei le suia se tangata Paulo. Nana umono whai. O le wala wina i mana o Paulo se wala wina. Ai o na wala wina. Le ngata wala wina, ai tui pa ia. Talia le po. Wana na talia suiro. Ai sia, o na wala wina na naratu, e pa ia. Amen. Pa sa solar fili solar tia polasia, o ngai pa ia. Whapena la le tā ua savalima, i le ne taimi. Awa le ngalo, o tā ua le kalesia. Nea le tanu no mai tusi mo tā ua le fiat nei. Nena tā ua tu le whaipuna i lua. I le na mo Korinito. Afu everyone. Ua tani tonu me whatutua. Le ua maua le ua bono. Amu i tātou. I tātou. Le ua maua le ua bonoa. E lau whamalosi na mo me la solua. Ina unofo nofe whatari lau lori atu. Wata talo lori talo whengarpenga. E whai mele le whamalosi la ngai tau. A whai te mawhai. Whai. If you can do it, do it. Ia whai nari tangatanga i ata. If you can do it, do it. A whai te mawhai. Whai. O whatu aisia, ana whai metala. Iei taimi e iwa e ngalo nanga. I o mai e li tala. Whapea. Na maua le nei tala po ni whamalosi i amara whanau. Au lai titi rau whanau, maua la malosi, ki ar whakaalu ai lato. Aera taimu mo le tue ake, e le anu lume leo langa. E le anu lume leo langa, ka kubai leo langa, e le kai mea o mai e, whape e fua. Ka tue rini mo sani. Ni bino koe, ka alu, mo kua fui, le kusa malosi. But I could have made a man, and a leila leo to the nothing. If I appear, I did it. I did it. If you can't do it, do it. Because when the time comes that you can't do it anymore, you will say to yourself, I did it. But if I can do it, Corinthians, you can do it.
if I received the blessings in the union with Christ, the fellowship of Christ, all these blessings that I have, you shall receive it too. But the problem is, you are moving away from the foundation. Peo de mai laitinga, sa ku maneva, mori olos mori de va su, anga liva de ba ya sava iko ba iko. Ko fa ma ya o la ko ta o ko le la mo ko le pa pena mo tanto se esse ele se vave. Asi se mali e foi. Ela tem mitri loina. Aí tem mitri loa. Meran mana yelo fa vai e su ke bis. What time me tão shake aí. Yeah. Me olha le I see Jesus. I want to know it. Woman of la we know it too. If I ina oi from ina, it ain't not my one. Brothers and sisters, God needs you. I find a man of Yesu ke viso Paulo e no tala e tala le nuis. E mana o mie fo i tala. E lese se whaia na rana le tu. Ki li vanga rupo le tu. O na ia te oile ta mau aima. O na fo ia te oile poto marito mai. Le ngā pai. Ke le ior kala, ke le fai la anga ka whana mani kama. The wealthiest place, the richest place, and the most acknowledged place on earth, cemetery. Yeah. Kele yo kukurang karpo. Mo mari liu. Ai li fa mai no la kula. Kele yo calling. Kele calling. Na lofa o le poko le ka mai o sosia o ka mai no so se me iska ka kwa de leo la ko fela. Iska ka le le ki li va mo. Iska ka de leo la ko ko mai vai mo mea sai kisi poko a o numbers mea umana para o sengia e tu ma oi e aisia o foi que me fala astono sa ngale to fano paulo ei ngara ke ia fai divisions ko mea ai sa wi su fai division ni su tasia ele fa ola e o to ele pa ki so eu isu ke biso Bena le tawa watu le tata le tana whatata le maune lu matu. Nga sa ngā whamai. O au ia ma polo na o tutoa ma le whaasusu. Whai e amna luenga tutoa sa uia sua le ningi malwa. Ale o la ngā toa o le la au ia ma le whatu ia ola. O le tua na. E whamoe moe o tato ma luenga uma i le tua. Ana mena o tipu, o te re no tama ainga, te re poto, te re na tama. Wa matalonga ngalo. Start to forget where you come from or where did you came from. Awani ngalo ya joy. Wala wina o ele tua. Yes. Wanga ina o ele tua. Wata pena ina o ele tua. O taua whare ngata. Amen. A whai o naiteri whanga ina o ele o i kalesia. I think it's a time to wake up. Yeah. Yes. Awani I vai mo lalo ya joy. A whai wa e tari tono ma e tari ia Yesu ke biso e a vea maulima o whaola. O soe mo tō whawhini o nai e ile ava noa e whaongai nei oi. Oi nei loa o oi si apostolo. Oi nei loa o oi si whai launga o si awaunga le atua. Tai longa, tai sili. O a matau na mātutua whai tua ala whapenau na tawa sa ina mai le tala lebo tātou. Ai atu puranga telefone. Yes. If you can do it, then do it. Because when the time comes that you cannot do it anymore, you will say to yourself, I did it, mantua, everything to glorify our Christ Jesus. Ya, o tala mnongo bulele sunga, ya. Ya. Ya, aftai, nasa mo, pia ona, ma, sia tu maluso nei, au ona leli. Ia ona ingalo oe o le tangata ua palawina, fitfilia le tua. Ia vi tātou ma tangata whapa. Ia ina. E ala whai atu, whaftai le tala tusi Korinito, tusi atu l'apostolo ia Korinito. Ia e koe la langa e whai tā ua. Pele ka le siolo ka ngā rue ai tono le whato anga le tua. Ia makaku mangakua. Awangi ngalo. Awangi ngalo ka ua tangata pa ia o le tua. Ta ua langa i kaimika ki whaka aroa ai vai le
le valaunga le atua io ka ko oranga ia ofilo ma meleanga ma sa kangi ko ngar kapnga ia ka fiki vungo wa la ko sa kangi ko sa sai ro ka wala nga wangi si me wangi fa kalinga kuli wala elo me wa fa le ko fa ilo so le lo awal ko e fa penga ia fa ka si fa ko fa ma kili ia nga vea ma ileanga ka ko fa na wala tu fa tai la apostolo ele o se si akulanga al fa lo mai la apostolo lo fatu no le tua e awala ia Yesu Kristo fa la ila Korinito fa la ila foi makau le la wa ve ka u mai ka le sia tangata u vai se ina mai vala uina mo le tua mo le fina ngalo ina ia fa ma na ia me le ko pa ia na ona le fia se fai se halu iai ele le ia lo ho ia fa me ka ia e se ro ele kire a nga benga ilo le fa yo se mea kire I trying a wa ifi ia ka o mo le o mo fa pala pa ye ma salo no ala uva la uleri ele fa se try everything wa ko fa yakula kala sa mo la tunu pe o me umangi ku po me umangi ka ki trying me ma fa pe involve ya ku pe me uma I tell you what everyone try even ele se poko le se lo e alo acha wa mo me kala it's money ai ala me ali ke mo ai lo fa tu no le try le wa ia ka tala le malo le tua wangi ukaku si ukaku le ang siya nga ma siya yes God know that ai ava pe o ka fa ko te le lo fa to le ia mai fa fo fa nga lo ina lo fa to le me ke le fa ia le tua lo la nga suia mo lo la nga au le li on tua lo vala win o yo tangata pa ia le tua o tangata wa fa pa ia ina ve ta to mo tangata le tua ia ka ko ke moli mawinga le fina ngalo le tua pe ko nito ia ele la vai yaso ko e fa ke le inga vo mo ko so ko ka ku ile ka le sia pele le tua I Korinito ia fe fore ka le sio le ngalu e ministry ia lo fongia le tua ma fa pe mo fa pe fo e u por apostolo le ka le sia ia te o to le lo fa tu no ma le manuia o le tua ia Kristo Yesu ia te o to sa mo le tu pele ia tu natu te tai pe me fiaf ia stai tire la vole suma te ta nen mato mo fiafo I tato programe ile mentu na fiaf ia vai le o to ti mai ia no wala ate por lo telefoni da tato na ia le o na vai o to tato programe ia for tato teni ia ai to tu ta me por tato programe pe audia I le ona mo maros ia for mo le anga le o tato to ma ile lava yaso te ina to e ho to su fu e mese se mato bola lo fo me le anga le viso mo le tu nga fa stai si wo mai masani viewers arta to CKA le nga to le I su mai fa fengaina so spata pe taulanga no penana mai mo mai si la mai fo e ni tu la fiafi na to le uso mo tu pa fine me se tu por ang terbo tu mama tu ma tirama tu pa io ainga penana mai mo mai matatu patasi ne tu na fiafi mo le tu le nga fa tate le la ver si ke I ni kan ya tu malawa nga to ko le fa ma no tu po I mo nga fa tate le su mo pa nai na ina tu le ya si ke foi Australia ni ko le ni Sila so si me la con la no es que mo le tu nga ma nga fa malo nga fa tate malo le final ya mo nga venga le ili fa mo fi ya tanto ia me uma fata si mai tatu tapa nai nga tipo idea ia pa stai tele lava mo fa no ina no time apena na fa no mai ai I fatalai I fatalinga mai ole ko ele tua le se upo maua mo suma te tai le upo la vai ole fi un pa ele tua na maua na universos po ni me fa nga venga fata wa po ni pu fata wa pena na pasoa ma ko tua tu ko le upu e uma mo tato fo longa
whalenganga le tātou te iai ngā tawhelea tātou o lau whanatino. I le whaingofi, te le ia me whawaiwai nai o tātou o lau. Matua, mausali, tu mau, i tātou whawai ia i Kristo. Aua le ingano. O oe tangata uma wala wina i le tua. Whai te whaongama na wenga. Whaongana o langa o i CKA. Malosi le li langa wenga. Aua le avea le me whawhitauni o le whawaiwai nga le titi whapea. E whaiwai e le langa atoa. E aria whaonga e whaumanosi ngai. Ia vea masi pou i whapena o na te malosi i le langa whanagana. Tau i whamuia le atua ia te o tō umalawa. Muna te malo whaanga i matuai na umalawa. O penana mai mai. Ma supportinga me fōre ki tātu proklame. Ka o blessius, o silfia le atua tō loto. O manuia whai le atua le whai ungo ne vai aso. Whai wa malo whiri man misi whanau ia onga ro tstoi. Anga ia tutata weekend. Ia te le atua te tai owa. So whafu mara o whanu. Fufuanga me whai wa lo whiri ma umalawa. Nanga le mai le atua le tūna le whiafi. Te le rawa mo ni mafuta mai. Matula manua le sunga i le whawhinga whai ua le tatu pokalami se talo i ana. Ma le tuarina ngang paftai ia i le sunga ia pasta. Whawhana me time. Te mafuta i le tūna le whiafi. La se tala. O le tautamari i le tō whaafonga ia. Whamanganu mai. E ma ua o ona whatawa. Ai e whamawia atu le atua. Wane ya moni kunitio, tatu mafuta o men Jesus. Sopo Yesu. Amen. Ma tu te mai langi whaftai tere lo wanga le lei, whaftai la upu, whaftai ngang pa ia, i lo whasonsoni mai mo i mato umalama le nifia i ngata i ma ua ma la va, ia le whafo ima le moni mau mai alo wantulu, whaftai la upu, tom tawina i mato umalama, ai mese ale li i o aise o lo whapela o na, sauni e fia avea ma passa o le malo le atua ma talatalaina lau tala lei ia avea ia le nei kalesia avea foi le nei tusi lau ona ia la apostolo Paulo e tusi mai ai foi e matou umalava ina ia matou toi mataala ia matou toi manatua le valawina i matou o tangata pa ia wai pa ia oe le valawina i matou Yesu ono lo rofa tu noa tama e ala ia te ia, mātou te whawhtai ai e moni ala o fionga le ne fiafi. O mea uma o le poto ma le malama i le tautala i le ngangana o oia le atua le li ia so se mea ka maua ai ngaina ai ma mea rofa mataleni. I oe le ni a mātou nei o hau lava ia le atua le tamai. Wa e fo ina mai a Korinito mai mātou uma e ala ia Yesu Kristo lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Mātou talo fo ila mataringa nei pokalame ia mātou tala ua atu le tua ma senta pea le mātou vaai a te o Yesu le tupu ai taula i atu le li ie o mātou mawhawhonga le malo le tua o lea na e whawaina e ia sawhanga iei mātou le manuia ma le ola e whawau pei lava na lapatai foi la upu ia Korinito e le saw atu le li ie le malo le tua se me ele lea po se anga sala i lau fina ngalo le mātou tamai me foi lea mātou te fia ai mo le mawina la upu moni e ui ai na whinga tai nisi teimi na mātou talia ina o mātou loto ia ai o la upu o lo iai le mana o la upu e maai whape o le peru whatau maai o na i tū e pei fo i o le vai e wha malia ina ai o mātou tangata pe a mātou fia inu ma ngā lala le li e o la mātou whaftai lea lea tua o na la upu sinisini la upu moni le fiafi whaftai mo la ona ia moni le tua e ia ro langa o ona mofo ina atu mo oe le atua familia ia te ia mare ainga. Nia foi la o langa la Global TV, Kingdom TV tamai. La ona ia mai ma fretua e ngata no faro. Nia foi le atua nei fale mare. Ni foi malu vato fonga ina le atua la ona. E a freti ma fretua le atua ma le kale sia le lofa tu no ministry. Faftai tele le atua e mero e au mai e au na tuai lau whanau. Mātou te talo lau iau auna, o lātou wharetua, ia angalele iatu ma e kale si e fia, o ena mafuta ma lele e fiafi, iau auna le atua uso ma tō whawhine. Ia angalele iatu mo ila, tamae mātou te talo fo lele e fiafi,
mātou te loa i nisi o lo whapenao ni ni mala onga whapitoa ni nei aso ma nei pō. Le li o e lava tamai mātou te su whatasi o pasa o lo malo. Ia whapena le atua o siti atu i lātou i oua au. Ina ia vea i lātou le li e whamanuia i ai oua au whamarolo o le whamanianga i le tino, whamanianga le whaleanganga. Ia e siri ai le atua. Le no nofu whaatasi ma le mafuta whaatasi o i mātou ma oe le tamai. Whaafitai anga pa i e lo alofa i ai mātou. Te le tu lafo ina i mātou te ai mātou te mi umalawa. Se yo i le aso e whaali mai ai no mātou wali i o Yesu Keriso. Vi ia oe whaavau lava. Amen. 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 Luia. Lo, ya. Ile tua sabor.